mi imamo jedan mali biciklistički klub. Biciklistički klub se zove Pedalinac i napravljen je u svrhu putovanja na Olimpijske igre u Peking. Tada smo Marko Mitić i ja, Mladen Gačeša, znači prije 4 godine, 2008. godine, otišli biciklima za Peking. Tijekom tog putovanja dogodila se jedna zgoda da smo susreli 12 nizozemskih policajaca koji su iz Amsterdama također išli za Peking i meni se svidla ta jedna priča, više biciklista ovako, i onda se dogodilo to da su Olimpijske igre u Londonu. To je recimo onako, nije ni preblizu, nije ni predaleko za jednu grupu biciklista. Kroz neke razgovore došlo se do broja 30, trebalo je biti 30 biciklista pošto su 130 Olimpijske igre, međutim eto, zbog raznih odustajanja i tako radi se 35 dana, mi smo svi zaposleni ljudi, nas trenutno ima 20, kažem, ulazimo u Europsku uniju, proćemo kroz tih 10 zemalja, na našem putu su i Strasbourg i Brisel, u svakom slučaju treba biti jedna lijepa hrvatska priča. Ovaj put putujemo u pratnji, u suportu u stvari podršci tog našeg kombija. Unutra je jedan čovjek koji će biti zadužen za doručak i večeru, jer veća grupa biciklista teško može sad stajati po dućanima kako ja to radim inače kada putujem i to je sve u principu. Vozimo sami svoju opremu, biciklisti ne da će na putu, ma znate šta, ja sam prošao ovaj cijeli put od Zagreba do Londona prošle godine i da vidim, jer nisam imao iskustva organizacije i tako većeg broja biciklista, pa da ne bi imalo sa što manje improvizacije da bi taj cijeli put prošao. Znači vidio sam gdje ćemo spavati, kako će to sve biti. Ja ovaj put zovem vožnja po Luna Parku, znači to će biti u stvari baš uživanje. Yeah, well, I am here. My name is Jesper Hedegaard. I come from Denmark, and I was invited here to join this tour to London by Mladen because we have a common interest in bicycling, and I go to Croatia very often, every year, a couple of times. And it was always my wish to bring bicycle culture into Croatia.